kalian ke LS Production hari kan cungi bahasa Romani bagi George dengan Iwan benar baik bahasa P dan penting ya kita nong senang trong kadang kata ni berbohong berbohong aku cuci kejelah dikasih berbohong thì như là kalian cungi di penting P và là kalian ke production cungi là penolong ini ke The Voice Superstar Season 2 Season 1 là ada macam senang thì mình tahu sedang là penolong ini ke Season 2 Bat ni ada di audition yang bagi online, bat mentah bagi boy cara semifinal, kapan salong hak new terek, mentah bulan Desember, hang ni apa, nampo college hall, moro. Di nak kalian cungi ni kerpa TV, kinong susnong, lalu ki long kiran ba, long kami bagi samlama, ba subha banyawan lem hak tiga new terek, ba kejingwan, ba kejing boy lang kejumpi, kan aing siangคำถามยากี่สำลักดังสับจงกระดงกระทานอยู่เลยนำมาบอกจริงวันจุพีก็จริงไอ้มันเสียมันจุพีก็ดังอาชิวกุมดูมันเป็นอีกสับกับกี่กิเดินหักกระวายและนี่หักกระชาแต่งานกระปาดีพีบ่พี่เนี่ยป่วยลังบ่อีกกระแม่นบ่ก็จริงไอ้มันเสียมันจุพีนี่กระแม่นบ่กี่นี่กี่สำลักดังสับจงกระดงกระทานอยู่เลยบ่ก็ดังเกี่ยวนะโอยกับปอดจะโอยกับปอดปัดบ่กับปอดกับบ่I nosi mentah, na mentah itu kita lasat seleng, hak semifinal, kinwan adu ke sekolah berjim start, kemudian bangi hak ban buat digitalkan hak pendek pendiam nanti jempi, bat kawin berji kalau kawin steng kalau sedang ke program, nanti itu kita nosi mentah, bat kipai ba apa kila manwan, steng sini sedia nanti alai berji sedang kila manwan kita pergi kila manwan ban pek, ya kini ki samla jongi jong kadang kata hanya dibawahi Bakila menjadi kasar thumnu pinjui ba hangni hapo kari kejuni ba kidan cibun kita kisam na sab ban doa dan depan sya tina kalian cungi ikat di piwe subhaban manlan ban ai kata ka jings nok tilan macam pi je ai musim macam pi yani bat yaki kena sab piwe thank you kita kusiwa to kene ketika jimpen pena nak kalian cong ke LS Imli Production halor ke program kejongka ya keba nyala belong hangnya po Rivoy District ini te mentah kanti na mentah ni ke Rivoy Superstar Season 2 ni lapoi sya ke semifinal kata ke bangin belong hak new tarik mentah benai ke belong masih tak jai naduk ko shipo baje step te na kalian jong ka LS Imli Production ni khot ni wer ki para samla kilong pa bat barok kinong snong na po Rivoy District kunjuro kasla ibro kwe na benta banwan saki ya kanika program de kajing kerpat na kalian jonga kumwe na kinong bisa jong kanika rensan penisap kalong ba na benta jong pi ki nomination benta ki bala sha jit ban rong sha ka semifinal nga khot nga wer pi kumba pila tip ya kapeng jong pi ba pila sha jit pinya be e kapor pin poi kapor ha kapor ka babian na du kapor sipo baje ban bangin la ban pendet ek jinon kam ha ki biade na benta ka sngi te pinlong ki bala kre elade ba ladadon ki ba ompat syai bat ki bompat sotu dan ki bompat tip bompat yo jing tip sim ya kane ka lat jing tun bana ba kane kan long ka jing tip na bata jong pi iwe na bata kane ka sngi las sa jang